Саламатсыңар Скол онлайн YouTube kanalının katılışçıları. Bugün 12 fevral saat 8 oldu. Mınaki Karakol mal bazarına geldik. Mal көп ekan mınaki. Hazır жылқыны тартабыз. Mınaki мындай құлындар бар ekan. Ellerine сұрап тұрмын. Sol. Qancha ekan bu? Aq. 150 dedi ғой. Есі қақта? Неме тартып? YouTube'қа байке. Тарчы керек байке. Mau қара қанша екен байке? Ya байке. Mau қара қанша екен? 110 ha? Жашы қанша? 5 асый жазған. 5 асый. Мингич. Қаяқты мал? Қаяқтықы? Жетеуіз курорт дейді. Mau арқан. Mau кімдікі? Sizdiki mi bayka? O qarachi. Eleri жоқ ekan. Tak, ketdik qana. Pulun qancha ekan bayka? Ketdi. Qancha ketdi? Жетті? Ұрғачы, ә? Қанша екен бұл екен? Сілер тартпаймын. Пұшты? Жазға пұшты. Coşkan, ha? Вообще-то статты. Qancha ekan? 80? Oo, da, 80. Жазға пұшты. Oo. Erkekti? Oo. Bası 80. Qancha ekan bu ekan? 80. Yaş qancha? Baytam. Baytam. Urg'achi? Bo'z bu. Yo'q. Qancha ekan bu ekan sizniki? 90. Yaş qancha? Urg'achi? Baytallar 100'den satmadık. O qara qancha ekan bu ekan? 95. Yaş qancha? 4 yaş. Bo'z. Kısır. Qisir bu. Mingich bu. Mingiç. Buron qancha ekan bu? Sizniki qaysi bu ekan? Жерде ya? Yaş? Ya. Bas qancha? 90. Жерде. Qancha ekan bu ekan bu? Qara qancha ekan bu ekan? Qara. 35 gibi. Oradan kuch.
75. Видеоға тартып. Ау. YouTube. Qancha ekan ayvor? Yash qancha? Жазғы екасы, ya. Uloqqa kirgan. Так. Sizniki qancha ekan bu aka? Yash qancha? Ha, жазғасы, yo. Baylandı öyle. Uloqqa kirgan. Айғыр ба? Oğlan qancha ekan bu aka? 55. Urgacha? Ha, erkek. Жазға не болып қалады? Жазға қонамын же жазға пішті болу? Пішті болбайды ғой? Жоқ, пішті болбайды. Мынаны. Басы қанша дедіңіз? Ешті отам түсіріп берем. Қанша қалай? YouTube'қа салам еже. Елдер сұрайды да. Сіздікі қанша екен бәке? 40. Ұрғаша, жазға қонам бұ? Құлындар қанша екен бәке? 35 екөч? 35'ten mi? Urgaç yok öteki. Doktorum ne mi? Kulunlar kaçak eken bayke? Gök kaçak eken bayke? Gök kaçak eken? 40 urgaç he? Erkek. Ha, erkek. Bu sardağı. Sarda erkek bu. Urgaç. 50. Ekoten. Bu 50. 53 totam. Urgaç. 55-40 ha? Gök kaçak eken bayke? Erkek. Baylangan mı diyeyim bu ha? Normal iken. Bak ya, bir atlar süzüş oldu. Улаққа түшкен аттарға деймін. Мынакей жылқы көп елдер, туғандар. Мынакей сілерге жылқыларды көрсеттік, сілер подписка алғанды, жана лайк басқанды, комментарий жазғанды ұмытпаңыздар. Саламат болыңыздар.